wale mambo yote baya. Wa biti duagere. Nega. Mũmbunge wa gĩcigo gĩcimo wa Gĩthĩnji o hamwe na mũmbunge wa Dear George Kariuki nĩmehĩtĩte gũkanaregana na gũtinia kwa mbeca cia mũrĩmi hatarĩ na mawoni ma mũingĩ. Ambunge aya maugĩte atĩ KTDA ndĩagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩtinia mbeca o ciothe cia mũrĩmi matekũria mũingĩ. Wale watu walikuwa wanafikiri pesa ya wakulima majani chai italipa mawakili ambao KTDA ilipeleka ama KTDA ilitumia kwenda kotini. Niseme wazi, hakuna pesa hata nduru moja ya mkulima wa majani chai itatumiwa kulipa deni ya wakili, kwa sababu hawakuwa wameambia KTDA iende kotini, walienda kwa hiari yao. Pia nikubaliane na mheshimiwa, hawa watu wa KTDA hatutaki walete ukora kwa kazi ya mkulima. Pesa ya mkulima ifike kwa mkulima. Oho, atongoria aya nĩmorĩtie thirikari kũrekereria ciringi bilioni 4 iria cikoci cia kũgirĩrĩria mũrĩmi kumana na kũrwo nĩ mbeca. Kubaliana ya kwamba wawa wakulima kuna ile pesa yao ilitengwa kando ya minimum guaranteed returns, na hii pesa tunataka ifikie mkulima. Makiuga atĩ nĩmakoretwo makiuria thirikari gwa kahinda kũrekereria mbeca ici na makorwo makirũĩra bei njega ya kahũa. Kazi serikali kuna kitu tunaita public participation. You must involve the people in every decision you are making as a leader or a corporate leader. Lazima involve farmer. Huwezi ukaenda kutumia pesa ya mkulima vile unataka kwa sababu wewe ni manager ama ni MD. Ngĩribotera Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kamau wa Kahonoki.